Bia Kamal ka Nur Online ka jan gwas me bana rice ka kui General Ulun men bana lat ka kui de bana rice ka mandana shiro da lat men lat kono gwas me General Johnson Ulun jen ramkel mi dech ka kwar General dung SPLM KSSPDF mulunu ramkel ka jukuma ten yan ka South Sudan roja chakulat gwasa me chalar nene chalar no ci Johnson lo ci roch ki ci roda mat kuma mala kuma South Sudan sharoda matke lo shawahan atuga tama woniam and behan ramkel ki a member of SPLM أكان نبرة ويش كجوبا كجن جوغب بنا چلادو رامكل كندن كون تنترودين ماتكوم سو سودان ديدا كيلو باجا ماتري ديشكا مندان تري وچ كسو سودان ngay kono to shibode gane ke kie secure ni ke shike chop re wach kajuba ne de shop ke jan jog de bakel te ji security ka chaka jagre which kajuba ala advanced team ngode kana ne chobre which kajuba si security ro shore jubka shore which kajuba woken ka do paloch and kajan gwasman tamakare which kajuba chala do kajan kor jogom butuoge biken orach kan kwar serva kema yadit kwar South Sudan dit buko ro which kajuba ko shi Johnson ulun chajan nogono baram kel ka South Sudan government ki de indian content kel ka safa kema yadit abadi de Kennedy safa kema yadit bakalyom kel ngay kona to jen aram kel Johnson ulun tabo muran kitgwang ka gwase dane dak part ni dak pin charo laro jan aramkel mebete karwade entame ci laro boroda mat kuma de rewi ka South Sudan ba deida baji integrate kene de safa ke ma yadi de kene de skel ci ler mishit kana mo ci jalat jen ndana de kolinga jen gwasa me ci obo rewi ka juba ke jen jogo bene ko be mala mo bakulo gwada mal dana ci lado dewten ani biat ka mal jen ladan de lare ke jen gwasa me bye bye